Ivša, na čim si počeo igrat igrice? S čim si krenuo? Koji su tvoji neki počeci? Krenuo sam na RTX 5090. Preko. Ne, šalim se. Imao sam tipa 4 godine, tak nešto, ja sam to nešto vidio na televiziji, nemam pojma, sam izganjao tetku moju da ona meni kupi to i tetka mi je kupila ni manje ni više nego Super Nintendo. Znači, Super Nintendo, mali sivi i tu je sve počelo. Znači, na njemu sam igrao prvo, ali to je bila neka, nije bio čak ni original, to je bila neka kopija. U to vrijeme, 90. to je bilo 95. negdje, kod nas je vladala ta piratizacija, piratske konzole, piratske kopije tih kazetica, bile su skupi originali, preskupi za naše tadašnje standarde i onda ovo je bila neka varijanta, vrtio je SNES igre, ali imao je čak na sebi built-in, znači imao si gore, si mogao staviti normalno cartridge, sve u redu, ali on je imao u sebi nekih 10 igara, što nije uopće bio standard nikakav. Znači to je, znači baš je bio neki mod, nešto. Uglavnom, sjećam se, te igre koje su bile na njemu su bile sa NES-a i prvo čeg se sjećam, doslovno Super Mario prvi. Znači, to je bio show. Pa mislim da na većini iz tog nekog vremena bio Super Mario prvi. Čak neovisno o konzoli, ajde, jel, to su neki najraniji gaming dani. Da, ta igra je napravila revoluciju, ona je spasila u biti i Nintendo sa NES-om prvim, jeli, Nintendo Entertainment sistemom i sa prvim Super Marijom su spasili gaming industriju koja je maltene bila propala. Znači, oni kad su s tim izašli, ljudi su čak pričali kao, to je sad privremeno trend, znaš, to će sad malo, ćemo 80 neke, ne znam sad točnu godinu, sad će to malo, će se ljudi igrati, kao bilo je to već prije, jer probao Atari, još tih par kompanija, ali su usrali kompletno od pohlepe svoje, i kad je se Nintendo pojavio, kad je izašao Super Mario, ludilo i evo to ludilo traje do dan danas. Sad je još najveće ludilo ikad, kužiš. Pa čak ako se ne varam da su napravili kao nešto najiskorištenija hardware što se tiče Super Marija, kao da je bilo neko otkriće, pošto su uspjeli implementirati onu sjenu kao ispod tebe kad skačeš i tako. Ne znam sad konkretno zato, ali ta cijela konzola je bila stvari koje su oni tad morali raditi da bi dobili to što su imali je bilo čudo. Znam konkretno, recimo kompjuteri iz tog vremena nisu mogli raditi taj side scrolling, znači on je imao hardware specifično dizajniran da bi mogao imati tu foru gdje ti imaš lika i sad lik ide s lijeva na desno, a otkriva se svijet iza njega. Znači igre na kompjuteru tad to nisu mogle. Procesori klasični koji su bili generalizirani procesori jednostavno nisu to mogli. Naravno, zato je bio, što se kaže, iznad svog vremena toliko se probio. Tako da to je bila, znači, hardware koji je pravljen isključivo za igrice. Znači, on je točno napravljen za tu jednu primjenu, dok recimo danas se to dosta promijenilo, gdje ti je PlayStation 5, Xbox Series i Nintendo, to su doslovno kompjuteri. Pa dobro, mali kao kompjuter, mislim, možeš ti na njemu osnovne stvari raditi, dalje on konzola samo za igrat primarno, tako. Možeš, ne znam, koristiti YouTube, možeš koristiti Netflix, tak neke malo aplikacije i opet radi bolje nego na TV-u bilo koja, mislim. Ako imaš, treba iskoristiti. Da, samo što je razlika, znači, u tom što je bio SNES je onak bio baš hardware specifično za to napravljen, a ovdje je obični procesor. Znači, ti sad u PlayStationu imaš AMD-ov Ryzen i njihov grafički procesor, onda je na to nadodana operacijski sustav koji je limitiran, koji specifično se koristi za igre. Međutim, ti kad bi izvadio taj čip, mogao bi hipotetski na njemu potjerati Windows. Ma naravno, mislim, to je čak što sam htio, za Sony 2 gledao sam, unatoč tom što je bila najprodavanija konzola, mislim da su prvi došli do 100 miliona prodanih primjeraka, danas mislim čak da je negdje oko 155 miliona primjeraka kao prodanih. Fascinantno je zašto, baš već kad pričamo o tom, znači nije prvenstveno bila prodavana kao konzola,
Čak sam negdje uspio naći da se reklamira kao video player. Baš zato što su ga koristili kao video player. Prva stvar bila jeftinija. Onda kad je izašao, to je negdje bilo oko $300. Koliko se sjećam što sam čitao. A neki prosječni video player bi bio oko 500 do 700. Ovisno o kvaliteti. U pitanju je konkretno DVD, jel? Tako je, DVD player. I zato su ih ljudi kupovali, znaš ono, kupio si DVD player, igrice gratis, mislim. Vrhunska stvar, tako da. To je ono što je prodalo, ajmo reći isto, puno više nego što bi inače. U velikoj mjeri, da. Zato što u to vrijeme, doslovno što ti sad rekao, imao si opciju ili ćeš kupiti dedicirani, odvojeni DVD player, ili ćeš uzeti za isto love i PlayStation 2 koji je ujedno imao i DVD player i bio izvanredan u tome i ono definitivno je eksplodirao zbog toga. Ja dvicu nikad nisam imao. Znači PlayStation 2 nikad nisam imao sam PlayStation 1 i to je bila ono nakon Nintenda velika želja, znači kad se to pojavilo, znam da sam ono starci izbrijavao je PlayStation i kad sam vidio prvi put, kad sam vidio PlayStation, to je već bilo par godina, je on bio možda godinu i po dvije, je on već postojao, igrao sam Spyro the Dragon i znači ono 3D igra, znači ja odlijepio. Do tada je sve bilo 2D što sam vidio, znači ja odlijepio kad sam to vidio i druga stvar, DualShock kontroler. Znači ja se zabijem ono s Spyrom u zid, ono trese, ja bio mal čovječe, lud kuš kad sam to vidio, znači ne možeš vjerovat, pazi, meni je to u glavi bilo čudo neviđeno, već sam par godina sam igrao ove 2D igre i bio sam ono oduševljen s tim, ali ovo je bilo kompletno ono ludilo i to je trajalo, taj kec, nakon njega PC, jel? Ma, naravno, i dalje nas oduševljavaju sa svojim izumima, sa svojim DualSense-om. Ja sam imao sreće, što se kaže, ja nisam morao nikog traži, žicat. Moj otac je držao igraonicu i zatvorio je kad sam se ja rodio. Jedan od razloga je bio, to ti je bilo u parku, unim kućicama, kod nas ti je bilo, jedna ti je bila slastičarnica, jedna je bila pekara, jedna je bila moj otac koji drži igraonicu. Sad problem je bio po zimi. CRT-ovi baš nisu najbolje radili po zimi, bilo je malo nezgodno, odmah manje ljudi, prije su bili i veće zime, naravno veći minusi, tako da su to morali zatvoriti. I ja čim sam došao na ovaj svijet, ja sam bio u obilju svih konzola, tako da bilo ne znam, 4 Nintenda, 2 Sonya, 2 dvojke, pa ono, čuda i tako da tu me zarazio. I on je bio svojevrsni gamer, tako da... Je sjećaš šta si prvo igrao od toga, onako od igrica tih? Iskreno, teško mi za reći. Prvo što sjećam da sam baš puno igrao je bio James Bond, GoldenEye. Prije tog bilo je nekih igrica, neka sjećanja imam, znam da su bile neke tuče, kao nešto kao Tekken, znaš. Ništa posebno, sad da je bilo specifično. GoldenEye mi je prvi bio ono da me uzeo. Onda je tu naravno došao, je li to Crysis bio? Ne, Dino Crisis i tu onda naravno došao i Super Mario, između ostalog u to sve. Nintendo 64 ili? Da, naravno, Nintendo 64, onda nakon duge ere Super Mario odneo me Sony sa svojim Resident Evilom. To je ono, to kad si već malo narastao. To sam već malo narastao i tad je bilo ono vrijeme kad je došao internet pa si morao, ako hoćeš internet moraš ištekat telefon i nema telefona. Sad šta ćemo, brat je bio stariji, kako će mi to skin, to ima puno megabajta i dogovorimo se da nećemo reći svojima, uštekamo internet, stari je bio lud tjedan dana, mi nismo htjeli reći šta radimo, skidali smo tjedan dana Resident Evil 1 čovječe. On zove ono, kao ne radim u telefon, šta se dešava, istekat ću sve, isključit ću vas, sam šutiš i čekaš, sam nadaš se da te ne skuži. Da, to vrijeme je bilo, znači to vrijeme PlayStation 1, ja nisam imao internet uopće, nisam imao ni kompjuter, tako da mi smo nabavljali igre, sve su to bile moderne. Ja znam da sam PlayStation, čim sam ga dobio, odmah su ga čipirali da može ove ilegalne igre vrtiti, jer to drugčije, to je bilo normalno. A gle, normalno je bilo da se kupuju kopije. Sjećaš se, dođeš na Kirvaj listere i imaš kopija. Kirvaj, brate, puno pričaš Kirvaj, znači bilo ti u trgovinama, odeš doslovno u centru grada, trgovina, zvala se Nintendo u Brodu, trgovina, i oni su prodavali ilegalne igre, dođeš tamo, kupiš kopiju igre,
I biraš šta hoćeš. I to je bilo tad nekih, to je čak bila neka cijena kao ono solidnija, tipa 30 kuna u početku, koliko se ja dobro sjećam. Međutim, onda se pojavio neki lik i ja ne znam kako smo mi došli do tog prijatelja, ja ne to saznao. On je imao svoju listu igara onako isprintano na papirima. I ono, po abecedi ti je bilo i ti njega nazoveš preko telefona i kažeš mu tu listu koju želiš i onda mu pošalješ u koverti pare. Znači, koliko će to koštati, a mislim da je bilo 10 kuna po CD-u, tak nešto, što je bilo, znači, za 3 igre sad kupiš, ono, za što si mogu kupiti jednu, kupiš 3. Da, dobiješ 3 za jednu. Ođo moj, još je bilo neki popusti na količinu, vam tamo, onda i mi ti se skupimo onda svi, napišemo popis, damo ovom, koliko, 20, 30, 40 kuna svako i Rokiju šalješ kovert i to dođe, ono, ne znam, za mjesec dana, kuš mi, ono, odlijepimo. Znači, ništa, ali CD-ovi, ono, bijeli, u Pa da, napisao markerom kao na CD. Ništa nije napisao, znači to ti je bilo samo, bilo je ovako bijeli CD umetnuto onako u običnu onu plastičnu onako foliju i onda naljepljena bila naljepnica i tu je napisao, znaš, ali nije po CD-u pisao, ne. Ovo je bilo, znači to je bilo vrištanje, kuš. I mi smo tako, nismo znali za drugo, to je bilo, ono, ja znam jedna igra koju smo mi igrali na PlayStationu 1, kak se ona zvala, čovječe? Bilo je riječ o borbi, znači 4 lika mogu igrati u isto vrijeme, kao hipotetski, ako si imao onaj multitap, 4 kontrolera, nismo mi to imali, mi smo mogli igrati u dvoje. Jel to Thrill Kill, ako se ne varam? Ako se ne varam, sad ću slagati, ali mislim da je u pitanju ta igra. I ja ti saznam prije godinu dana ili tak nešto na YouTube da ta igra nikad nije izašla. Znači mi smo igrali igru koja nikad nije izašla, nego je zadnja verzija koju su developeri napravili, ono, beta je izašla u izurila negdje, neko kopirao. Mi smo odrasli na igri koja nikad nije izašla. Kuš, uopće, ono, službeno, to nikad nije izašlo. No. Tako da, ludilo živo. Ali prije toga, znači sad smo već malo skočili ono, na PlayStation, ali prije toga, ono čeg se ja sjećam, su NES konzole koje su svi imali, apsolutno svi su imali. To se 90 tipa 7. Svi su imali NES i to su bile uvijek onak neke luda imena za konzole, tipa Rambo 2, ko se zove konzola. Onda pa to su ove teške kopije, što ja mislim čak da iskreno ne znam je li ko ima original. Da. Masa kopija i sve to kao nalik jedno na drugo, ali teška to su bili, opet da, Kina imala prste u to. Kina, da, to su bile kopije Famicona, znači japanske varijante NES-a. I kod nas ih je bilo u svim mogućim bojama i oblicima. Bio je Polystation čak. Znači kad izašao PlayStation, onda su ovi napravili Polystation. I Polystation ti je bio, znači, izgledao je kao PlayStation, ali međutim tamo gdje je bila ona tipka gdje se otvara, jedna je bila zapaljanje, druga, dobro, i ovdje se otvaralo, digne se gore, ali umjesto CD-a ti gruneš kazetu od NES-a. Da. I to je bilo vrištanje. Znači znam, to je Rale imao taj Polystation i smrdo se on nešto jako brzo, nažalost. Imao je fake kao joystick, onaj prvi koji je bio od PlayStationa, onaj bez gljivica, koji nije DualShock. I to je bio kriminal. Mi smo nabavljali te igrice na Liciteru, što si ti rekao. Znači, to je moje prvo sjećanje. Mi smo ih s razlogom na Liciteru nabavljali, pošto si, to je već malo kasnije bilo, ali odeš, kupiš igricu, dođeš kući, normalno pržilica radi, prebaciš si, vratiš nazad, igrica ne radi, nešto ono lažeš, to kaj dijete si. Namuljaš, vratiš nazad, dobiješ novce nazad, ti imaš igricu, tako da, malo smo gluposti radili. Ja nisam imao u to vrijeme, kad sam ih kupovao CD-ove, znači prvo sam krenuo s tim kazetama, to znam, to smo ko klinci išli, žute kazetice, takozvane, ili kartridži od NES-a, i nisi ti imao ni internet, ni ti je boto na televiziji, ni časopis, ništa, šta si ti znao. Mi dođemo tamo i gledaš slike, kužeš. I kazeca koja ti najljepše izgleda, nju odneseš kući. I nije bilo mijenjanja. I onda ko šta uzme, neke igre su bile fenomenalne, neke su bile teško smeće. A kasnije se to nastavilo sa CD-ovima za PlayStation 1, ista ta strategija, ali više vi ste imali napredne sisteme. Ja nisam imao pržilicu u to vrijeme, kad sam kupovao još uvijek CD-ove na Liciteru. A kad sam nabavio pržilicu, onda, brate,
onda je bio kraj. Znači, Ma da, i onda još pogotovo kad internet malo ono došao, ali kažem, imao sam sreće zbog oca, jer zanimalo ga je to, malo je tako volio, to Marinko bio entuzijast. bio je prvi, kako je mene pitao, skakaće igrice, ali su skakaće, pucaće. Čovjek je bio ispred svog vremena, kužiš. Da. Pa da, oni su tad, mislim, ne samo igre, pa to je sve. Moj punac je prodavao glazbu. Sam što je on prodavao originalne, nije htio se baviti piratima, ali dobro, glazba je drugo, pa ona je bila malo naprednija i tad je već bila i Croatia Records i ovo i ono, naš. Ali igre niko nije ni znao. Mislim, A to je bilo kao ni blizu kod nas, da se to rasprostranjeno, već svi svaki drugi, treći, peti je gamer, nešto zna, nečim se bavi, ima bar konzolu ili računalo, nešto uvijek ima. Prije to bilo malo drugačije, a gledali su to kao za djecu, znaš. A do duše tako je bilo s početka, ali evo, hvala Bogu pa nije ostalo na tom. Da, pa znaš šta, vjerujem da je utjecalo i to što smo mi ostarili, znači, odnosno odrasli uz te konzole, ti nisi imao tada publiku koju si mogao privući stariju i samim tim su igre bile orijentirane novoj generaciji koja tek dolazi. Međutim, sad imaš generaciju koja se od svog rođenja, znači ljudi koji su rođeni od 80 i neke, od početka nijas, koji su odrasli uz konzole cijeli svoj život, sad su to odrasli ljudi, imaš ih veliki broj i naravno da danas postoje igre za odrasle. Evo. Čak je i čudo, mislim, ti kad razmisliš malo, PlayStation 1, znaš i to je već bilo hrabro, dosta igara je bilo na PlayStation 1 za odrasle. Rano je to došlo. Tako znači, Resident Evil, to je baš bilo nije bilo za klince. Pa i Dino Crisis, tako je bilo nekih horora, bilo nekih malo što kaže strašnih igrica. Tako da bilo je orijentirano na stariju publiku, međutim jako je to teško sad nekom, ko sad nama kad dođe nešto, kad mi budemo imali 40-50 godina, vjerujem da ćemo teže prihvatiti nek sad ovo, što, jel tako, puno ti je bliže ovo. Tako da ima i toga malo, jel? Pa dobro, to se vidi, kod naših staraca se vidi najviše prihvaćenost interneta, jeli, s kojim smo mi opet u jednu ruku odrasli. Ja sam jako rano dobio internet, tipa, ne znam, s 10 godina. Za današnje pojmove to nije rano, znači moj klinac upoznat je s internetom od kad se rodio, njemu je nepojmljivo. On je odrastao u tom novom modernom dobu, pa njemu to sve normalno, pristupačno, prije nisi imao Ja znam, bio je beba mala, kužiš, i mi smo imali igrom slučaja jako rano 2 smart TV-a u kući. I sad on je naviko, dođe do TV-a i kaže, može ne znam, crtani njegov koji on hoće, Maša i Medo, psiće obhodnji, šta god, i ti odeš na YouTube, upališ i on to gleda. Da. I išli mi negdje u goste, došli kod neke tete tamo i on sad hoće gledati crtani na TV-u. I vidi televizor i mi kao, ne može kužiš to, poludio. A teta nema YouTube na TV-u. Nije imala YouTube na TV-u žena, da što je bilo prije par godina, eto sad ima 10, znači prije 6 godina. Znači nisu svi imali smart TV i on naš ljut na nas, kao mi njemu nećemo paliti televizor, on je naučio da bilo koji televizor ima upališ, sam dođeš, stisneš na daljinskom, upališ crtani. Pazi, znači, a mi u drugom kompletnom periodu i sad, naravno da će njihova percepcija sa tih nadolazećih generacija koje odrastaju uz to, oni će imati skroz drugu percepciju svega. Isto mu je bilo zanimljivo za PlayStation 5, jer prije PlayStation 5 nisam imao PlayStation neko vrijeme i kad smo ga nabavili, onda je prvi put vidio CD. Znači, tad je imao, kad je PC izašla, prije koliko? Pa, ni ne znam sad iskreno koliko ima, 5-6 godina. Tako je, ja sam odmah u startu ga nabavio i on je imao vidio tad prvi put disk, kao šta je ovo čovječe, pa to tu ti je, nije mu bilo jasno. A što tek da vidi disketicu ili memorijsku malo, nešto, ne. A prije tog smo sve igre je vidio na kompjuteru i kompjuter nema uopće nikakvi disk, što se magično pojavi, jel, dođe s interneta, instalira se sa Steama, šta god, jel, a odjednom sad diskovi. A nama, primjerice, mi, dok smo bili klinci, Nama čudno kad nema CD-a, nema diska, gdje je, šta je? Bio je čudan sigurno taj prijelaz, iako se jako brzo dogodio. Znači, brzo smo se odrekli toga. Pa poprilično naglo sa samom pojavom interneta i Pirate Bay-a i tako nekih Kick-Ass stranice, brzo je zamijenilo diskove, pa nisi niš plaćao. Ništa ne moraš sjediti kod kuće, klikneš i čekaš da se skine igra. Kod nas dok je bila piratizacija koja je bila onako još... Da, i danas ljudi piratiziraju masovno, ali u to vrijeme čak to nije bilo
ni riječi o tome. Ali mislim da nije u tolikoj mjeri, ali pazi, prije nisi imao skoro opciju. Niko je znao za otići kupiti neki ključ za neku igricu. Doslovno, bar moja neka prva sjećanja. Nije bilo pojma o kupovini igrica, nego, dede, skinem, di si ju našao, de mi prebaci, znaš. To tek malo poslije došlo. Mislim da je sad to, a neću reći minimalno, i dalje ima, ali ni blizu u mjeri u kojoj se dešavalo. Pa znam da je tvoj stariji pričao priču, gdje on išao? Išao je u Mađarsku, to ti je bilo doba, sad ću ti slagat, znam da je bio u pitanju PlayStation 1 i Tomb Raider kao Lara Croft. I izlazi igrica, ekskluziva, ludnica, svi pod hajpom. I moj ti stari sjedne na vlak, čovjek ode u Mađarsku. On je stavio, ja ne znam, to bi ekvivalent sad bio možda jedne prosječne plaće u džep i on ide to kupiti. Znači nema, on mora imati u svojoj igraonici najnoviju igricu. Sjeo čovjek na vlak, ošao gore i dajte mi moju igricu. Jedan sam meni čudi sad nakon toliko godina kao, kako toliko novaca trošiš na to, šta je ovo, znaš. Da, ne pada jabuka daleko od stabla. Da, tako da. Onda se uvijek rado tog sjetim pa mu ispričam to što on meni ispričao, pa malo opet budem mu lakše. Da, pa dobro, je istina. Da, on je bio iznimka tu uopće da je znao ono... Pa većina njegove generacije je bila protiv tog. Znaš, zato je meni fascinantno, šta to gluposti za djecu. Čovjek se odlučio čak i igraonicu otvoriti, pa to sve, čak i njegova majka, moja baka s njim radila, tako da njih dvoje su tamo zajedno radili i to je isto bilo fascinantno s bakom. Ne znam, sad 5 kuna sat vremena, ja lupam. I kako djeca sad skupi se, njih 5-6, nemaju novaca, onda dođu do bake, ne znam, negdje ukradu vreću žita, ili donesu jaja, kao bako, možemo za vreću žita igrati sat vremena, šta će žena napustiti? To je zakon. Baš neke zanimljive priče iz tog doba, što danas nepojmljivo. Sve manje tog, sve manje igraonica, a vidim da ih ima, organizira neke događaje, ali nije to ni blizu onog osjećaja. Pogotovo i LAN party i taka neka druženja, znaš. Dosta to nestaje samom pojavom prvo interneta, pa Skype-a, X-Fire, dobro nije X-Fire toliko utjecao, ali ne znam, Discord evo sad. Znaš, ne moraš, sjediš kod kuće, čuješ se, vidiš se s prijateljima, igraš. Nema one čari da se skupi, ja sjećam, vraću se opet na James Bonda, GoldenEye 007. To nema veće ludnice, skupljamo se poslije škole, svako dolazi sa svojim joystickom, ja sam imao 3, ako se ne varam, falio mi uvijek jedan. Onda 4. koji dolazi mora poneti svoj joystick da možemo igrati. To je imalo jednostavno neku ne znam, toplinu, znaš. Sjedimo svi na podu oko tog jednog malog televizorića, družimo se i nam puno trebalo. Danas je opet došlo malo do tog nekog zasićenja, znaš, ima milion igrica, milion opcija. Sve manje se igra, sve nekako to malo hladnije, barem meni osobno. Da, promijenile su se stvari sigurno. Na tim svim temama, ja se sjećam recimo, kad sam prešao kasnije na PC, sjećam se srednja škola i pojavi se World of Warcraft. I čovječe, bože, šta je sad to, kao možemo zajedno, nije tad koncept, bilo to rano negdje u prvom srednje otprilike. Nije koncept, nisam bio upoznat u biti ja s tim konceptom i većina nas igranja online, kužiš. Sad odjednom kao ima ta neka igrica, mi svi spojimo zajedno igramo, međutim moraš igrati preko interneta. Da. Sad u to vrijeme, ja nisam imao ADSL, nije niko imao ADSL, imali smo dial-up preko telefona i to je bilo skupo, to se naplaćivalo po satu i mislim da je sat vremena je bio na T-Comu 10 kuna preko dana, ali poslije 7 navečer je bio 5 kuna, ali tako nešto bubam. Plus je bio Carnet i mi smo dobivali u školi čak bodove od učiteljice, ona je nama svaki put kad dođemo na informatiku, neku dodatnu informatiku, šta gledavala par sati, onda mi bili sretni. I ja sam ti krenuo igrati taj WoW, malo tak s ekipom, isto neki piratski serveri, vamo tam piratska kopija, sve to koje to imao, mislim da je 100 kuna bila pretplata na mjesečna na da igraš WoW. Mislim čak da je ostala i dalje 100 kuna. Da je, i sad baš ti sad starcima reći kao, plaćaj mi 100 kuna mjesečno, još kupiti igricu, original i plaćaj mi 100, de dobro. Ošto bez računala odmah. Ne, oduzeli. Igrat, gotov si. Oduzeli bi, rekli bi sine, znači to nije za tebe, idi radi nešto drugo. Da.
oduzeli bi to. Uglavnom, mi smo ti to peglali i sad naravno ti to kreneš igrati, to ne radi bez interneta. Ja sam navikao, sve što sam tad igrao, ja uzmem igricu i onda udaram po njoj, ne znam, mjesecima dok mi ne dojadi, baš dok ju ne ubijem skroz i onda igram nešto drugo. I sad ovo moraš igrati, čovjek, možeš biti na internetu. I onda sam ja naravno krenio preko dana igrat, pa je došao prvi račun, pa je stara popizdila, pa mi je uzela kabel od interneta, ja još kupio drugi. Onda je to sve išlo do te mjere, ja znam da jedan dan došao je račun za internet tipa 600-700 kuna je bio račun. Onda u ono vrijeme. Da, a taman se pojavio ADSL kod nas, Max ADSL, i ona je čula za to i kao uzet će ona meni to. I ona kupi 1 GB model. Znači sad ja odjednom em što imam brzinu, što imam, nije više ono spajanje, i onda skidaš, ja znam skidao neki ROM od Nintendo 64 čekao 2 dana, 3, ima još neki alat koji mi omogućava da skidam u komadima, ma gluposti. I onda došao ADSL, odjednom ti to skidaš u minutama, ludilo. Da. Otvaraš, skidaš svašta gluposti. I nije isto to veselje dugo trajalo. Ja sam možda na 3 mjeseca uspjevao taj 1 GB izdržati, onda sam na 2, pa je to bilo dodatni 20 kuna, pa sam na 3, pa onda 40 kuna i onda jedan dan opet došao račun tipa 700-800 kuna, onda stara opet popizdila i rekla sine, flat kužiš i gotovo. Ne može s budalom, znači šta da radi, sakri kabel, I onda od kad je uzela flat, onda više nije bilo problema, ali tad mi je i dojadio tamanet i WoW. Pa onda sam igrao sam. Ti svoje što kaže odigrao, ona sad uzela flat, plaća bez veze. Ne, iskoristio sam ja njega, definitivno sam njega iskoristio za druge stvari, samo eto tako, to je bilo zanimljiva progresija, Da. I u tom trenutku u kojem se u bit pojavio flat ADSL, je za mene bio kraj diskova, više to je bilo nepraktično. Znači, sljedeći kompjuter koji je bio kupovan kad je bio instaliran flat ADSL više nije imao ni pržilicu, ni disk, ni ništa. Naravno, to sve vremenom počelo gubiti kao i ovo sve ostalo. S tim da više Sony me recimo iznenadio. Primjer, Sony 3, 2006. izašla, ako se ne varam. Aj sad od prilike. Oni su prvi počeli masovno gurati onaj svoj video razgovor kao unutar. Meni je to bilo fascinantno. Znaš, one kad su došle, kao igraš, odjednom možeš s kolegom, s neke, tu su došli oni trofeji, ali tako, tu je došao i PSN, neke malo lošije strane toga, ali jako, jako zanimljivo bilo. Recimo, ja sjećam, znali smo prelaziti zajedno neku igricu i čujemo se kao, joj, di si ti zapeo, ja sam tu, di si ti, na kojem si ti chapteru, kao. Tako da, to je zanimljiva stvarčica. To je sigurno poguralo stvari. Prije smo imali, kako se zvalo, čekaj, koristili smo Skype. Jel TeamSpeak bio prije? TeamSpeak je bio onaj pijun, ako se ne varam je bio. Kao ikonica neka. Nemam pojma, znam da je bila, da smo to koristili za WoW. I to je bio standard, isto tad imao se neki jeftini mikrofonić. Mada najčešće onaj bijeli, znaš što ima stopicu, onu okruglu i gore kao... Svi smo imali taj mikrofon. Svi smo imali isti zvučak katastrofa. Ja sam svoj prefarbo u crno sa sprejom. Ti si bio znači, ja sam kupio sam sprej, uzeo sam taj mikrofon, njega sam prefarbo, uzeo sam web kameru koju sam imao, nju sam prefarbo, monitor sam prefarbo i kućište, sve sam prefarbo u crno. Izgledalo je užasno. Znači, užasno. Još uvijek kod starog u garaži još uvijek stoje fleke na zidu gdje sam to farbo. Znači, ja sam ko klinac kupio sprej za 20 kuna. Da, sreća, pa nisi posto lakirer, jel? Mogao sam biti kompjuter lakirer, kao. Lakiram kompove. Da, za male pare, Isuse Bože dragi. A gle, moraš biti snalažljiv, nije prije tog bilo, sad šta god zamisliš možeš kupiti, tako da. Moraš se snalaziti, znaš kad dođeš na LAN, dovezeš normalno u svojim kolicima, tačkama, svoje računalo i sad ko je šta napravio sa svojim, čije bolje izgleda, znaš, a svi imali isto kućište, sad ko je bio kreativniji, taj imao ljepše računalo. Da, ja ne znam čije sam kompjuter, znam da sam bio isto tak na nekom partiju, u Sibinju je to bilo pa napravili su neki LAN, igrao se Call of Duty 2 i znam da je Gago donio neki bijesni kompjuter, šta sam onako rekao, šta je ovo, on je imao, mislim, RGB tada,
Znači, a mi došli svi ono s nekim kantama. Da, nisi znao šta je RGB dok nisi vidio kod njega. Nešto imao neko svjetlo unutra jedno, nije to sad bilo kod danas da ti bude Bethlehem, kužiš, ali ovaj je bio nešto tu svjetlo kao sad imaš kaljena stakla gluposti. Da, ali nisam dugo se zadržao na konzolama, znači od tog prvog Super NES-a sam downgrade napravio na neku kopiju NES-a jer to svi koristili pa onda i ja jer ovaj sam smrdao, ne znam šta je bilo. I onda je išao PlayStation Cats i nakon PlayStation Catsa jedinice sam otišao na PC jer eto vidio sam, ako se ne varam, GTA 3 je bilo to što sam vidio na PlayStationu, to, na kompjuteru i to me doželo, iako je on bio i na PlayStationu 2, jel? Da. Ali ova ekipa tu oko mene imala kompjuter i imali su oni hrpu razloga zašto su govorili svi, kompjuter ti je bolje a i bilo je lakše opravdati roditeljima, znaš. Mislim, dobro, uvijek... moguće nešto kao treba mi malo za školu, za ovo, pa za ono, nešto bolje ćeš nalagati ovo. Da, jer oni nisu tad, nisu bili kompjuterski pismeni, mene je čudo što su moji starci uopće meni kupili kompjuter. Dobro, mama je radila na poslu, na uredski posao i danas radi, pa je ona imala to neko, znala šta je kompjuter, čemu služi, stari nije pojma, ga je zanimalo, ali odlučili smo kupiti komp i na njemu sam baš puno igara igrao. Jer tad sam imao tek pravu slobodu, što se tiče i razumijevanje. Da, naravno. Dolaska do igara, funkcioniranja stvari, šta me zanima i tako dalje. Na PlayStationu si bio limitiran s nekim, nisi imao ni internet, nisi mogao ni čut šta postoji, kužiš. Nek si mogao vidjeti kod nekog, kužiš. Nisi ti šta, recimo pričao sam za ovog lika šta nam je te od kog smo naručivali te igre na tom popisu, ali šta si ti znao, Bog te nisi. Aj bar kad nisi mogao istražiti, nisi imao mjesto gdje, sad ću ja to malo što kaže prolistat, pa. A mislim, koji danas meni, ja sam, kažem, imao i jedno i drugo. Konzola mi je služila, neovisno sad da li to bila 2, 3, jedinica. Ona mi je bila za sjest na kauč i uživat. Znači, to je neki što kaže tvoj poslijepodnevni odmor. Računalo opet mi je bilo, mogu još nešto malo dodatno raditi, mogu neke druge igrice igrati, tu ću, naučiti se nešto, pročitati, naći nešto novo. Tako da, meni su to dvije različite primjene. Jesu. I ne znači da moraš imati sam jedno, u principu. Iz moje sad današnje perspektive treba imati jedno i drugo. Čak i više konzola ako nije problem, recimo i Nintendo i PlayStation i naravno kompjuter, s tim da ja u kompjuteru uživam i iz perspektive couch gaminga, spojenje kompi na TV, iz razloga tog što puno koristim emulatora, znači obožavam igrati stare igre na emulatorima i to mi je zakon. Idealno bi bilo imati sve to u konzolama, ali to bi onda bilo prevelika patnja. A patnja baš to, oko fizičkog prostora, pohrane, naravno i praktičnosti u generalnom, jel? A ovako fino imaš, upališ NES emulator i pokreneš neku igru, tak da, ako ti se nekad nešto igra ili PlayStation jedinica, jer imam PlayStation 5, međutim iz nekog razloga nisu omogućili da vrti stare igre. Dobro, znam da konkretno, mislim da je čip, to jest čitač od PlayStation 5 za diskove ne podržava CD. Ako se ne varam, mislim da. To je jako fascinantno. Znači imaš Blu-ray najnoviji, ali eto, ne može čitati CD, što je tužno, jer bi bilo fenomenalno da sad u PlayStation 5 koji još uvijek ima disk, da možeš jednostavno ubaciti od PlayStation 5. Njihova vječita borba od trojke, još slušam kako ćeš moći stare igrice igrati na novom. Znaš, u trojku ćeš moći ubaciti CD od jedinice i dvojke. To su govorili za 4 i za 5 i neće mi to dočekati. Petica može vrtiti od 4. Može od 4 samo određene naslove. I čak imaš i na storu, znam da sam gledao, prebacio sam account na 5. Samo određene igrice uopće da igraš kao na 5. Ma da. I moraš kupiti drugu verziju. Ko sad primjer, uzmi igricu koju ćeš, uzmi Resident Evil, kad pričam već. I sad ja imam Resident Evil za 4 i ne mogu ga igrati na 5, moram ponovo kupiti. Ali samo određene igrice. Ja mislim da radi na PlayStation, ako imaš disk da bi sve trebalo raditi. Imaš ti one neke njihove kao upgrade edition. Tako, moraš ili nadoplatu ili drugu verziju, tako da to ne sviđa mi se to iskreno. Da, gledaj, to je pohlepa, ipak
sistem konzole je takav da Sony kad pravi konzole, primjerice PlayStation 5, on izlazi van i oni nemaju gotovo nikakvu dobit od prodaje konzole. Znači oni prodaju konzolu za svoju cijenu za koju je ta konzola napravljena. To njima omogućava da za jako malo love, znači 500 eura, u trenutku kad je on izašao, PlayStation 5, ti si morao dati preko 2000 eura tad za kompjuter. Znači to je 1/4 cijene. Znači ako si htio kupiti ekvivalentni kompjuter koji je ekvivalentan PlayStationu u trenutku izlaska PlayStationa, a najmanje 2 do 3 puta novca ti je tog trebalo. Da. Baš zato to su i prije radili, to, ako se ne varam, krenulo s trojkom na masivno. Da. Kako bi zaradili novac od igrica, od tih svojih, to ono što sam spomenuo kad je došao taj njihov PlayStation Network, pa plaćaš za online, tu on tuku masovnu lovu. Da. I u biti ono gdje oni uglavnom većinu love onda gdje PlayStation uzima i u prodaji igara. Oni uzimaju 30% od svake kopije igre koja se prodaje. Oni tebi esencijalno daju PlayStation konzolu za onoliko novaca koliko je napravljeno, ništa ne zarade na njoj, što nije neki biznis plan. Međutim, ako ti kupiš 3, 4, 5, 10 igara, oni od svake uzmu 30% i tu oni zarađuju lovu i zato je konzola kao takva zatvorena. Zato ona ne dopušta instaliranje bilo kakvog softvera, promjenu operacijskog sustava, čak ne daju ni browser. Recimo na PlayStation 5 nema browsera i navodno je jedno od obrazloženja je kao zbog sigurnosti, jer su do sad imali najviše problema sa zaštitom sa te strane. Jel? Što je opet fair i pošteno, pazi. Ti ako kupuješ PlayStation, u trenutku izlaska dobivaš izuzetno moćan hardware, ali plaćaš igre znači u full cijeni dosta to mislim, plaćaš ih i na računalo ako ih hoćeš kupiti. I to je meni u redu, podrži developere. Podrži nešto što ti se sviđa kako ljudi rade. Zašto ja sad ne bi platio? Izađe nova igrica, evo, 65 eura, 70, nije bitno, to je puno novca. Ali ako ja to volim, uživam u tom, ja ću to platiti, ja ću podržati ljude, ali želim vidjeti ili nastavak ili drugu igricu od tog studija, recimo. I sviđa ti se, znači super ti je konzola, a znaš, mi smo malo taki, pogotovo ovdje na ovim prostorima. Da je najbolje, da je super, ali da još nekako i džabe, znaš, da ne moram niš platiti, pa ne ide to tako. Da, definitivno, gledaj, htio sam reći više, naravno kupujemo danas u moderno vrijeme, više se ne bavimo piratizacijom igara kod nekad, naravno neki se još uvijek bave i ovisi sad u nekoj mjeri, ali mislim da puno ljudi sad ima kupljene original igre na Steamu, pogotovo na PlayStationu, naravno, jer ako imaš PlayStation, ja imam PlayStation, isključivo rade igre koje su original. Ali hoću reći, na PlayStationu, ako ćeš recimo digitalno kupovati, onda to znači da će igre biti poprilično skupe, iako imaju oni dosta često te svoje, oni rade puno tih akcija koje se periodično događaju. Mislim da u svakom trenutku neka akcija, sam ima limitiran broj naslova koji su odabrani, to jest koji se prijavili za taj taj event koji se događa, šta god, jel? Ali zato, recimo, s druge strane, diskovi se mogu nabaviti izuzetno povoljno za PlayStation 5, zato što, recimo, trgovine dobiju disk od PlayStation 5, ne prodaju ga, oni njega spuste s vremenom. Postoji opcija polovnih igara za PlayStation 5, recimo i četvorku, jel? I za sve prijašnje, ali to nisam prakticirao nikad. Ja uvijek kupujem zato što mogu bilo koju igru sad koju sam gledao u zadnje vrijeme, koju sam htio, i to AAA naslovi, možeš naći za 30 eura, jel, na disku. Da. I onda ne da mi se zezat sa... Gle, možeš ti na storu naći. Ja sam počeo negdje, sad ću ti slagat, negdje oko 2013. Još na trojci prakticirati digitalnu kupovinu igrice, ali počeš biti toliki popusti, naravno da nešto odmah izađe. Prođe vremena, izađe neka akcija, bude ljetni popusti, uskršnji popusti, božićni, baš stvarno ima masu tog. I počeo sam tu kupovati igrice, jer imao sam problem, ja nisam volio prodavati, ja sam volio to sve skupljati. U jednom trenutku, ja imam 150-200 igrice, znaš koja je to hrpa, to nemaš gdje staviti. Onda smo počeli kupovati online i još uvijek imam taj account, to ti je negdje napravljeno možda 2009. Ajde, sad ćete slagati. Na trojci i kupio sam i za trojku i za četvorku i dan danas ga imam i koristim ga. Stvarno hrpa igrice i to ti je bilo najskuplje, ne znam,
20 eura, baš ak se ne sviđa, pa nisi mogao dočekati akciju. S tim da ima igrica koje sam u startu išao podržat, prednaručio, platio, rijetki naslovi, ali jednostavno hoćeš to podržat. Meni je nekako ima neka čar oko tih diskova i super je što ih možeš pokloniti nekom, primjerice klincima, sad za Božić je bio ili rođendan ili nešto, imaš nešto fizički što možeš nekom dati u ruku. To je nestalo sa konzolama, sa ovim online kupnjom, jel? Imaš sad, možeš kupiti gift card, jel? A možeš, ali ono iskustvo da ne možem zamijeniti ništa. Ja sjećam, Red Dead Redemption izaš i kupim, to je bio kao neki paket, nešto je još došlo s tim. Ja otvaram onu košuljicu plastičnu, unutra, poster, karta i još nekih uputa. Ja sam ti 3 dana gledao u tu kartu, nisam uopće prvo upalio igricu. Znaš, stavio kartu, gledam gdje ću ju staviti, zalijepit ću ju negdje u sobi, danas ju imam. To su stvari koje su meni bile, recimo, predivne, koje, nažalost, pa nema danas dobiješ, nema ništa unutra. Da, CD, to je tužno. Najtužnije što otvoriš disk i ima mjesto predviđeno gdje bi se trebala ubaciti ta knjižica. A nema ničeg. Nema ničeg, zato što je to košta euro da se napravi i to je preskupo. Ma da, i znam da dobar dio skuplje postere, ajde, mene to nije fasciniralo toliko, nego kažem tako neke koje ti je vezano za igricu. I sad ja sam stavio bio kraj TV-a tu kartu. Ja nisam morao otvarati mapu, gledaš mini mapu i znaš točno gdje si. Tako da, dosta zanimljivo. To stvarno minimalno komad papira isprintani, brate. Ne. A kužiš, to sad više nije fora, ne radi se. Imaš sad ove neke, to danas ako želiš, onda moraš dati 200, 300, 500 eura da kupiš onaj Deluxe Edition Limited, onaj box. Da, to je danas postalo kao premium, dobiješ kutiju, figuricu i onaj artwork i takve stvari. To je prije bilo normalno, daj svima, čovječe. Da, pa da, promijenilo se, a i opet to sve igra, veže se jedno na drugo, jer ti danas ipak imaš najveće tržište ikad, jeli? Da. Od tog da je to bila neka obskurna zabava za koju ispričala će brzo proći, do danas gdje je to kultura jednostavno življenja, gdje se ljudi identificiraju kao gameri, kao, šta si ti, ja sam gamer, ovak inače, šta si ti, jel tako? Da, to ti je hobi, to ti je hobi. Može ti biti život, što kaže, možeš se posvetiti tom kompletno. Ljudi žive od toga, od streamanja, od profesionalnog igranja igara, jel? Tako da sad živimo uskoro s nekom drugom svijetu. I to kako žive. I naravno da će onda firme koje se bave tim i koje imaju uspješne naslove pokušavati to iskoristiti što je više moguće. Ne znam, konkretno spomenuo sam WoW, ali u WoW-u su se pojavile mikrotransakcije, oni su popularizirali ili standardizirali mikrotransakcije i bio je neki mount u pitanju, konj, i za njega je skin zaradio više love nego što je zaradila prodaja StarCrafta, onog novog dvice. Da, mislim da je to najgore što se dogodilo općenito u gaming industriji. Mikrotransakcije, najvjerojatnija stvar. Baš to mi se jedino gadi, baš mi se gadi kao besplatno je, ali nemaš ništa. I to je to, možeš uvući i gledaj. Imaju igre koje su izvanredno implementirale mikrotransakcije. Moje mišljenje je da jedna, primjer bi bio Counter Strike, do dan dana sad je dvica aktualna. Da. U toj igri ti možeš kupovati skinove za puške i ljudi to rade i ne samo da rade, nek su ludi i troše hrpu para na otvaranje kutija i na preprodaju skinova iz Counter Strike. To u redu, ali ti ne utječe na gameplay. Znači ne moraš imati niti jedan skin, apsolutno ništa, dođeš tamo i bit ćeš jednako dobar. Neće ti doprinijeti, nije pay to win. Da. Doslovno plat da pobjediš, a dosta je to uzelo maha. Mm-hmm. I to se i dan danas radi. Vidim i s novim igricama. Čemu to gurat? Jer ja sad tu igram, potrošim svojih 200 sati, kojih nemam skoro, jako teško balansirati, da možeš toliko grinda, što se kaže. I ti dođeš, provučeš karticu, ti jači nego ja, bolju opremu nego ja imaš. U šta sam ja potrošio svoje 200 sati, onda ne, zato kad tu je to sve izgubilo, neko onda, bar meni, čar, nema mi smisla to raditi, kad će doći neko i to će si kupiti, znaš. Da, mislim, iskorištavaju developeri tu činjenicu i
ljudi prihvaćaju to i dosta igara koje sam igrao, jedan primjer bi bio Hearthstone, u koji ja nisam nešto previše love dao, znam da sam kupovao neke stvari sitne, ne znam, arene i tak dalje, ali tamo ti je šema, stalno izlaze nove ekspanzije sa novim kartama, to je ona kartaška igra, jel? Gdje su čudovišta na kartama i sad stalno izlaze nove karte i svaki put kad izađe nova ekspanzija, oni ti ponude, to jest uvijek možeš kupiti za pare, znači možeš grindat u igri satima, skupljati gold i kupovati za njega pakete, ili možeš dati 60 eura i kupiš 60 paketa čim izađe nova ekspanzija. Ekspanzija izlazi svaka 3-4 mjeseca i ti da to igraš stalno, nemaš dovoljno golda da kupiš sve kad izađe i trati vremena i ti si u principu u samom startu uvijek u banani. Zato što i moraš trošiti pare. Ako želiš biti, kad je ekspanzija izašla, ako želiš tih prvih mjesec, dva igrati uopće protiv ekipe, igrati standardnu igru, standardni format, ti bi trebao u principu prvi dan odmah dati 100 eura, kup paketa i pazi, ne garantirati daš dobiti sve. Ti daš 60 eura za 60 paketa, možeš dobiti trećinu. Znači ludilo teško. Ljudi masovno to kupuju. Znači, to ti vidiš prvi dan, izađe neka ekspanzija, ti odeš u igru, vidiš svi to imaju. Apsolutno, znači ludilo. Da, ali onda sam i ja pod pritiskom da to imam. Nije bio jedan konj pa potrošio novce, nego njih milion. Sad moram biti ja taj konj, da ja isto to moram napraviti. Pa mislim biti konj, nego ne možeš jednostavno igrat, ti si limitiran. Znači oni tebi ne daju ti da igraš, kuš. Igraš sa nekim nedostatkom, jel? Imaš hendikep, jebi ga. A druge igre su isto to masovno zloupotrijebile, ali ljudi to i prihvaćaju iz nekog razloga. A prihvaćaju koji sam što prihvaćam, što svojih igram i nemaš mogućnost, baš to što si rekao, ostanem u hendikepu ako neću pratiti. Ima igrica gdje sam ulupao dobar dio novca, naravno dok sam ih igrao aktualno, ti ne možeš pratiti. Ja ako neću kupiti to, od mene nema ništa, ja propadam, gubiš, raspadneš se, ode klan. Dosta developera laže isto. Obećaju da će biti nešto i onda to ne bude tako. Recimo primjerice Ark. Da, baš sam htio spomenuti i Ark je jedna od igrica koju sam kupio jedno 7 puta, da se ne lažemo. I kupio sam sve ekspanzije više puta gdje su izričito tvrdili da neće biti pay to win. Niš drugo nije nek pay to win. Znači dobiješ ekspanzije, dobiješ mape, samo je mapa, znaš, ali imaš ekskluzivna stvorenja koja su samo za tu mapu, koja su 3 puta jača i naprednija od ovih što ja imam kao na osnovnoj mapi. I šta ću napraviti? Ajde kupi ekspanziju. Prođem to, vide prošlo je, šta ćemo sad, kako ćemo još, ajmo stav posebno stvorenja koja moraš kupiti, onda smo počeli to raz. Znači više nije mapa pa da dobijem njih sa 6. Sad jedno po jedno, ja moram plaćati 5 eura, 7 eura za ovo, 3 eura za ono, opet dođe nova mapa, nije kao story mod, ali isto ekskluzivna stvorenja, opet kupi, onda izbace DLC, najgori pay to win, 20 i nešto eura je bio. Dokle to ide? I jednostavno, ja sam to probao, pratiš, nema više smisla, ne dam novce, ogavne. Zgadili su me igricu u kojoj sam ulupao puno tisuća sati. Nije baš za pohvaliti se obzirom koja igrica je u pitanju. Da, ja sam Ark kupio 3 puta. Znači kupio sam 2 puta bazni Ark, jednom sebi, pa sam kupio sinu, jer da on ima na svom Steamu. I onda sam kupio njemu opet Ascended za PlayStation 5, gdje su obećali da će donijeti sve mape s originala remasterane i onda su u jednom trenutku počeli ubacivati unutra mikrotransakcije u igru koju sam kupio na release date gdje su rekli da će sve biti besplatno, da će sve biti odlično. Da stvar bude gora, prije nego što će biti, treba izaći Ark 2. I rekli su ko kupi ekspanziju, dakle dobio si 2 mape i dobit ćeš Ark 2 usto kao super stvar. Ljudi se bune da je puno 60 eura, ali ajde kao, dobit ćeš i novu igricu, dobit ćeš ovdje neke stvari. I oni odluče isto da to nije u redu. Onda su razdvojili, onda su Ark 2 odvojili od toga, onda si sam, ja mislim, 50 eura platio ekspanzije. A neš da sad Ark 2. A ne. I šta reći, koju posluku porati? Bude tjedan dana onako
tjedan dana bude neki rage hate na Steam page-u gdje ono svi ostaje negativan review, kad se dogodi taka neka glupost i onda ono, sam se zaboravi za to i ide svijet dalje, oni praše po svom. Vin Diesel će biti u dvici. Da, Vin Diesel neće biti živ dok dvica izađe. Pa, moguće da neće. Ali to nije do njega, to je do njih. Pošto stvarno dečki ne znaju šta rade. Kak su likovi krenuli koji su to bibari. I kad smo, još sad kod tog imam ono, još jednu završnu temu, a to je u biti mobile gaming koji nismo uopće spominjali u ovom da nismo ga cijelom kontekstu igara i konzola i svega i toga. I današnja djeca, nažalost, ja vidim, imam klinca od 10 godina, njegovi prijatelji odrastaju uz mobilne igre. Pa ja odbijam prihvatiti da je to stvar još uvijek. Znaš, malo kopa me, ne znam, nema niš protiv tog sad, da me ne shvatiš krivo. Ok, treba, moje prvo iskustvo s nekim mobilnim igricama je bilo na Samsungu, jel to S mini neki bio, onaj sa zelenim rubovima. Emulator sam uspio skin, Pokemon i ono red i green. Dobro, to je nešto drugo. Brutalna, ali pazi, brutalna mi je stvar cool. Bila, ono, to je cool. I sad gledam gdje, do čega je to došlo, zašto gledam PUBG Mobile, znaš, ili igraš PUBG Mobile. Prijatelju. Ne znam šta bi rekao. Ono, ne znam, da. Nemoj se ljuti, da, malo je to ipak. Aj PUBG još i ok, ali gluposti onaj Roblox i ta sranja, kakve gluposti oni igraju na tome. Da. Oni odrastaju uz teški šrot i trebalo bi moderne roditelje educirati. Ne dajte djeci da, vidite, neizbježno da će današnja djeca igrati igre. Oni odrastaju uz igrice ko što su nekad ljudi odrastali uz glazbu, ko što su odrastali uz filmove, uz sve. Znači jednostavno je to dio stvarnosti. Ne dajte djeci da odrastaju uz šrot. Kupite im Nintendo, pokažite djeci šta je Zelda, Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, da malo vide čuda, da vide šta znači kvalitetan sadržaj koji nije napravljen da te zaglupi, da te zatupi, koji nije napravljen da ti uzme pare, nego je napravljen da te zainteresira, da te educira i da potiče inteligenciju djeteta. Dajte djeci da igraju Minecraft. Znači Minecraft je jedna od najgenijalnijih stvari ikad. To je moderni digitalni Lego. Znači ta igra izuzetno pozitivno utječe na dječji mozak gdje dijete uči zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, razvrstavanje stvari i tako dalje. Snalaženje u prostoru isto jako bitno. Zatim dizajniranje objekata i tako dalje. Ja znam klinac je moj imao 5 godina igra Minecraft, čovječ, ja došao, napravio neku vilu, složio kuću pored potoka, prozore stavio od stakla, djetu 5 godina, sve ima smisla, kužiš. A da sam ga dao da igra neki šrot na mobitelu gdje iskače reklama svakih 30 sekundi, gdje to blješti, vrišti, kužiš, znači čemu? Jako loš za razvoj djece, ali mi je problem što djeca odbijaju. Imam kolegu i pričam i da igra djete njegovo Roblox. Ne znam što da radim, kaže, ja im rekao daću im koliko novaca, de kupite neku normalnu igricu od 50 eura, de kupi sve kolegama kom treba. Ma neće, uopće ne zanima. Ništa, samo Roblox i udaraju to. Da, Roblox šta je tu toliko zanimljivo? Kao taka, vidi, znači, Roblox kao sam nije neka igra, to ti je kao neki second world u kojem svako pravi svoje svjetove. Upoznao sam jednog malog klinca koji pravi, on je recimo pozitivan primjer tu, on pravi igre unutar Robloxa, on pravi neke te svoje svjetove. To je zakon, to je genijalno. Međutim, većina njih samo to konzumira, a budući da konzumiraju to je šrot. Znači, to je low effort, kako se kaže, brain rot, znači najgori mogući oblik nekog trunjenja, znači gluposti, da ti samo prođe vrijeme, ne možeš. Nema svrhu, nema cilj, sam nešto da radiš, ko sad uzmeš scrollaš cijelu noć bez veze, ni znaš šta si radio, ni šta dobiješ s tim. Evo moj klinac sad su, ferije završava taman, on je piče sad ovih dana Tears of the Kingdom, Breath of the Wild, Legend of Zelda Tears of the Kingdom je igrao. Znači ta igra je genijalna. Koliko ona motivira dijete da razmišlja, kužeš, što ti kažeš, snalazak u prostoru, on tamo mora pronaći konja, mora različite materijale kombinirati da bi kuho jela, borba protiv tih nekih bića. Ali samim nama je to isto pomoglo. Evo gledaš nas isto, prije svega jezik. Da nije bilo igrica, ja ne znam kako bi ja to uspio. Jel bi imao motivaciju pričati engleski? Da? Mislim da ne. Jer morao sam, ti si dijete, klinac, tebi tu nešto piše, moraš, hoćeš to igrat,
normalno da ćeš naučiti. Od praktičnih takvih stvari gledaš, učiš zato što te zanima i ono što te zanima to ćeš naučiti. Zato moramo tjerati djecu ili učiti ih da igraju kvalitetne igrice, da igraju ono što im stvarno pomaže. Da ne bude to problem, nego da to bude alat kojim ćemo im pomoći, kojim ćemo im nešto naučiti. Da, oni svakako to žele, sam ih treba uputiti. I znači umjesto da daš djetetu mobitel i daš mu šrot da scrolla po TikToku i da gleda te neke gluposti, daj mu čovječe računalo Minecraft i da to vrijeme provede na kvalitetan način, jer on to svakako želi, ne može ga zaustaviti u tome. To je dio njihovog odrastanja, to je dio njihovog života, ko što su i filmovi, ko što je glazba i sve drugo, i to njih zanima, ali ajde nek onda bude kvalitetno. Znači nećeš upaliti djetetu isto neko najgore smeće od glazbe i nećeš mu dati da gleda neke najodvratnije, najgluplje, najmutavije filmove. Tako, a zato isto obratiti tako pažnju na igrice i nemoj mu dati da igra ekvivalent smeći toj glazbi i tim filmovima, nego se potrudi malo, što kaže, i pojasnimo, približimo kvalitetu. Da, nije teško. Nintendo je fenomenalan primjer, znači za djecu mlađu do nekih 15 godina Nintendo je savršen, igre koje Nintendo izbacio. Ima i za starije, i za nas. Ne, oni su odlični, ali pričam sad konkretno za djecu. Nintendo je fenomenalna konzola, ko ne zna šta djetetu kupiti, koju konzolu. PlayStation ipak za malo stariju ekipu. Xbox ne postoji kod nas, tako da to treba zaboraviti, ali za klince, znači od nekih 5 do 15 godina Nintendo je savršen i Nintendove igre, njihove first party, što se kaže, Super Mario, Legend of Zelda, Donkey Kong i tako dalje, sve izuzetno fenomenalno, prilagođeno, edukativno, zabavno i nije, ne traži da ulupaš hrpu love u igru, uopće nema, kod njih ne postoji koncept mikrotransakcija. Da. Tako da to bi bila neka moja preporuka. Definitivno, i slažem se tu s tobom, pošto moramo ih učiti ko što su nas učili. Da, mi smo sami sebe. U jednu ruku. Mi smo bili tu. Ušli smo se paralelno s njima. Doslovno. Nisu oni ni znali šta mi igramo. Da igramo Resident Evil kad smo bili malo. A zato ja govorim iz svog iskustva isto. Dobro, ti si znam kako je meni bilo, da sam imao jako veliku slobodu, imao sam pristup svemu kao jako mlad. Pazi, onda. A sad, uz ovo sve, to ko je malo znati željan, bez kontrole, to nikako ne valja. Ja znam kakvi sam ja problema zbog toga imao, znam šta se dešavalo, moramo to kontrolirati, jer ako mu puštiš tak na svoje, dijete si, zanima te svaš ćeš što kaže, gledati što treba i što ne treba i tako. Moraš uzeti u obzir da kad smo mi odrastali, u vrijeme kad smo mi odrastali u 90-ima, nisu ni postojale tako loš sadržaj koji danas tako postoji, nije ni postoji. Jer ti prije da bi izbacio nešto morao si proći kroz neki studio, pa su tu morali doći neki ljudi koji će dati neke novce, zato bio to film, bilo to igra. Znači imao si koštanje produkcije, morao si platiti kamere, morao si platiti sve šta god da si pravio. Tako. A danas svaka budala može između ostalog nas dvojica. Priča šta god hoće. Najbolji primjer, da, može pričati šta god hoće. Nemojte da djeca gledaju nas, nego nek igraju Minecraft. Da, nek pripaze, kušiš. Da, uglavnom, ja mislim, Buca, da smo mi gotovi za danas. Pozdravit ćemo naše ljude, drage vjerne pratitelje koje pogled do kraja njih petorica. To je to, Ivša, do drugog puta. Ništa, ljudi, vidimo se, peace out. Pozdrav!